praktično ne prođe nedelju, 2-3 dana da ne prikažemo novu opremu koju je bolnica dobila, a sve to dovodi do efikasnijeg i bržeg lečenja pacijenata koji su usmereni prema bolnici u Subotici. Pre par dana smo dobili 26 kreveta za poluintenzivnu negu i 6 kreveta za intenzivnu negu. Ti kreveti su već raspoređeni na odeljenja i koriste se. Osoblje olakšava rad jer kreveti mogu da se pokreću, električni su, tako da se pristupi terapijski u skladu sa najvišim principima lečenja.